Gasa, itibiyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Itaagon daway, isagot mi manen ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Nay, nagpintas day ta sumungad alugan ah. Huwag nga rod, Mare. Pagkargada siguro day ta itinatang. Wan nga rod. Kasla ita lang ang makitak day ta alugan dito'y lugar tayo ah. Kat no namin doa day tan a pinagkargada itinatang, Mare. Ne, apay, asino ayat yakin lugan di ta, Mare? Kat no ni Adrian a kaanakam. Ah, iso aya? Ay na, naladaw kagayam iti damag, Mare. Kat no gimatang manin itilugan na. Tapno jay sigod ka no alugan na. Kat aramaten na laeng no adati pagbiyahan na. Ah, kasta aya? Un, Mare. Ay na, naggagat da ngamin. Iso analakada laeng nga agipundar iti kayat da nga ipundar. Alakit din, Mare. Inta pa'y agmerienda. Mabisina kon. Anya, kat no nagbasit pa laeng tinaburas ta sitaw. Sana bali, Mare. Ituloy tantulatan ah. Alawanan, Mare, no isoti ko nam. Amo, Mare, limabas itay aldaw da Adrian ijay talunda. Kat inusar da di kabarbaro alugan da. Ngam saan gayam nga amo ni Mariela. Kasta aya, Mare. Wun, Mare, kat idi istorya ag agimatang iti kabarbaro alugan na ni Adrian. Kasla di na dengdenggan ti bagbagak. Anya? Wen, ket idi imbagak analakada laeng nga agipundar iti kayat da nga ipundar. Inyaw awan nan ti saritaan mi. Ay na talaga akasta ni Mariela, Mare. Napudot ti dara na kadagiti kaarubang agpuprogreso. Ha? Wen, Mare. Isu adi na kayat adang gandagiti bagbagam, gapu ta umapal kada Adrian. Ngamdakas nga apal ti addakan kwa na. Sigurado na sakit man ang tinakam na, gapo ta nakaala ni Adrian iti kabarbaro alugan na. Nga uray kaanakan na mismo, Mare? Wan, Mare, gapo ta ti kayat na, kat isudala ang pamilya ti lumungaw iti panagbiag. Anya? Wan, patsanak, Mare, talaga addakas nga apal ti addakan kwa na. Gapo ta ti kayat na, kat agnanayon nga agrigrigat dagiti kaaruba na. Gimatang mananggayam itilugan na ni Adrian. Uwan ba kayo? Nasayat mo't kat niya, tapno adamot pa kius-usaran. Anya? Iso mo't. Tanay, adamot sang kabasit anating tayo. Ngam parikot ti mangi biyahe, taawan kat nga ron tilugan tayo. No, apay kat nga minakastoy Trabaho tamot at trabaho. Ngam uray tricycle ako ma. Saan tayo akabala nagatangan? Adamot trabaho na gitanak ta. Amupay, kaslaawan pa kakitaan. Ay na, sigurado nga ta anabayadan ni Adrian day alugan? Uwan ba ka, kat nudakkel tinaglakwan na tinatang. Para magmagdagita tattao, kundi gatang dakit di itilugan da. Ay na, agsao ka man ako na akon bakit. Saan na nakaskas da aw da ita, gaputan nagagat da. Oho! Ti kunam kit day, kayat dati agparamag. Talaga sa balit yan dali ta panunot mo, Ela. Apay, anadagsan tiriknam ka nagiti kakaanakam. Ay na, awan, duroteyo. Ay, Ela, talaga adakas nga apal tinagyan di ta kaunggam. Awan pa'y nasaya at may sawang mumot. Pare, apay nga taakas la nagdagsan o tirik na ni Mariela kada kayo asa nga pamilya. Ay, diyakarudam mo, Mari Luleng. Gapo siguro ta dabasit alay pundar dagit anak ko. Ay, di kat agyaman, tapno adda ti pagdawatan na ititulong. Katno da kayo timang tultulong kadakwada no kasjay nga adda ti kasapulan da. Ay na, diyaga mo. Hindi pa lang kasjay ti ugali na. Kaslasaan ko nga rod akabsat. Agyaman, tanaanos ka akabsat na.
Kasano, no agpada kayo iti ugali. Ang mga no tinutupam pa yan. Ay, saan na bali, Mare? Tinapatag, kat saan kami ngagpada iti ugali kan kapanunutan? Tanogpada kami, amang ano kakasilang dagiti anak mo. Ni, mano alawasin day tang uyag yun. Kasla kumarkaro mo na. Awan ito eh. Gapo lang siguro iti kinalamag ti panawan. Sigurado kayo, nanang. Amangan mo no darik-rik na inyo. Ngam diyo lang ibagbaga. Ay na, awan ko nakmatan. Narbisa naklang di kalman. Ay na, no apay ngaming agpakpakarabi kayo. Naimbag ko man no ijay umati nakarabyan nyo. Ngam saan mo it. Tayo balay ti kumari yo. Dahi talag chis-chis Mr. Aramidin nyo. Panawan nakit din dito'y Mike. Adulamin nga mom. Dahi tangamin kat nanang. Diyo amo ti mapagbagaan. Sapay na unag-una yun dahi tauyag yun. Intayo agpa-doktor na kasano. Ay na, di nakpakadanagan ko nakmat. Bagik da ito'y. Iso nga amok no kasano tirik na. Alam, huwanin na. Makaammo kayo nga roden. Isumit lagayam adi ka makitkita ang mapan ijay talon nyo, Manong Jonas. Masakit kayo magayam. Ay na, on nga rod. Lapan kami nagpatik iti kalman. Baraga, no sumamay ti agas kat maimbaganak tumatlang. Ay nahon Manong. Obserbaram ana imbag tirik nam. Tani, salun at itak ti kapatgan. Ay na, imbaga mo natin ko. Awan ti patag na do a kwarta. Lord damat lang ti sakit mo. Amangan kit niya, no maibos ti kwartam. Kapo iti kagagatang mo iti agas. Pudno lang unay day Manong Jonas. Gama, itaman pa yan nakaumay ka, ading ko. Wen Manong, taumay ko kumadamagan ni Adrian. No kayat na nga ibiyahe tinatang mi, tagapit kami kuman. Ay katuwa na, awan ti parikot iti dayta. Bala, bayam, ibagak tokin ni Adrian nga anak ko. Ala, agyaman ako unay Manong Jonas. Awan ang yaman la, talaga kasta. Datayo nga agkakarubat ag titinulong. Ay, ayun gayam. Diyo ka dinakit kita ni manang kong ela. Aywan ngagpayso. Itaman pa'y asaan anap na pan ijay balay. Adala siguro nakakumikuman na. Maala sana bale, ta ipadamag kuntukan kwa na nga darikrik na inyo. Maala nga rod Manong, agpatuloy akon. Tatang, mano alawasin to uyag ni nanang. Ngam, kumarkaro mo ita kumarkaro. Wan nga rod, Mark. Di namat kaya't tagpa-doktor. Ay, di na nga amo ti mabagaan. Ngam, nabayag ka din asaan anang nangan, tatang? May kapat siguro nga aldaw itan. Iso akas jay. Agtigargar ka po itibisin na. Kat di nalata kayat nga agpa-doktor, tatang? Wan anak ko. Jak man mo iti da nga inam. Di na siguro kayat nga umimbag ah. Ay, no agpa-check up, di na kayat. Ngam no makichismis, alis to. Daita nga road. Agam no talaga akas jay na. Pilitin taa nga ipan iti ospital. Tano dito'y lang awan mapasamak. Gaputa di tayo amo no anya ti may patumarkan kuha na nga agas. Naimbag tanaranaan kayo Manong Doroteo. Ape ka di ading ko. Saan nga minan anap na pan ijay balay mi ni Mariela. Pakibagaman, tamapan na pasyaran ni Manong Jonas. Impandagayam ijay ospital idi na minsan. Kastaya. Bakit? Kumusta nga rudan? Agpapaimbag pa'y laang Manong. Ngam adda ka no pa'y follow-up check-up na.
Itaman pa'y adirim-rimor ni Mariela. Kat no makalawasan nga adaan na yun na. Naggidan da pa'y kayang nagkapsat. Anya? Masakit ni Mariela? Uwan natin ko. Nang rugi ti uyag. Aging gaan na po kaw ti kaganasan na namangan. Isa kimapsot. Ni, apay ngay akal laat matan. Kat nagpakita ka din iti doktor. Saan nga ron? Di na kayat. Aywan ti anak me ngam di nalat ta kayat. Una yan ay ati kasta. Maalasaan na bale. Tamapan minto sa rungkaran, manong. Uwan man nga ron ading ko. Marang da kayo ti makaay-ayo ken kuha na ama pa nagpakita iti doktor. Manong, agpapigsa ka. Tanay, agid-gidan kayo matan ka ni bakit ngagsakit. Di naman kaya't di mapanagpa-check up. Ay na, narigat na mabaybayan ti sakit ita. Ita andak man na complicated karon ti sakit ko. Iso nga agnanayonan, ngagmin-maintenansak. Anya? Dahil ti pundo bayaw. Isungay aywan nyo ni Ella mapanagpa-check up tari. Manong aldawan na di gayam lang nangan. Iso ako na yung agtigirgar. Wan nga rot manong. Ngam ni ibagami nga agpa-doktor. Agungat mat. Amangan no pampanunutan na ti magastos. Iso adi na kayat agpa-doktor. Ngam sarabali. Bangtudak iti kwarta nga ramatan nyo. Kababain mo tan amanong. Ay na, di mo panulutan na itabayaw. Di napatag, at dati aramatan niyo. Kan maysa, awan ti parikot iti paglugalan niyo. Aramatan niyo ti lugan ni Adrian, kat isuntag maneho, tapno makaminos kayo iti gastos. Agyaman ako na iti kinaimbagyo manong. Nga orekas dyan ti ipagpakita ti asawa ka na kayo. Ay na, awan kanyak na iya bayaw. Agkabsat kami iti asawam, kat napatag kanyak ti kabsat ko. Nanang, agrubot kayo. Tama pantayo agpa-check up. Nya, check up dita. Hawan ti sakit ko tapno ipakita dak iti doktor. Anya nga awan. Kit no nakapsot kayo. Ken nakarom na ita panaguyok yo, nanang. Ay, Di yung pagparikutan ti magastos. Adamot ti kwartak. Ken adapay ti inted ulit ag Jonas. Ken no may papan mo ti tilugan. Adda tilugan ni kasinsin Adrian. anya. Tapay kanwa ng tedda. Apay, panagkunada kat awan apulos kwartak. Ha? Ay, jak amo ka na kayo, nanang. Masakit kayo lang arudan. Natangsit kayo pa ilaan. Anya. Kiti sumad, nanang. Ala, makamo kayo nga rudan. Iti biyagyo. Agrubat ka, Marilongling. Intaman pa siya rin ni Mariela. Apay, saan ka di pa'y anaimbagan? Saan ka nung arud, Mare? Nay, mangipasakit gaya mon ita, ti kinachismosa. Si kamot, Mare. Katuan mat, italaang mat nga agsakit dayjay. Kanawin ang napigsa, iso a kanawin ang makikakaaruba. Alakit din. Agsagana kan, Mare. Tainta sarong karan tigayim ta. Da kayo matgaya, Mari Luleng, Mari Marta. Wen, Mare, nasabat ko idi na minsan nila kay mo. Kat na ibaga na adi ka may imbagan. Kani na panalo mo gaya man ngagpaiso ti Marikrik nam. Dakkelan ti imresan ti bagim. Ay, edyak nga minang-nangan, Mari. Iso ala kapsutak. Kani, adan sapay tumtumaram. Ay na, saan anasaya at tumarno, saan anaireseta kan ka. Saan anasaya at data. Iso ngayon kagpa-check up.
Kansaan anasaya ti agtumar nga awan kargati tiyan, Mare. Panagriknak ngamin kat nakapsutak akan ayon. Ay na, tinasaya at ingkag pa-check up, Mare. Kita ang manday tabagim, talaga adak kalon ti imrusam. Ay, Uy nga rod, Mare. Naggidan kayo upay kinimanong Jonas nga darikrik-naan na. saan pa yan na imbagan na ya? Saan pa'y? Nasaya at nagpadpada kami iti kasasaad. Ha? Anya? Ay na, Mare, agpaimbag kakit di. Tapno makapagbabanding tayo manan. Mala, agpakada kami nga rudan. Kane, ingkag pa-check up Naupayak iti kasdi nga imbaga ni Mariel, Mariloling. Imbaga kon kan kamari, talaga akas jay ti ugali na dayjay ako marita. Makapaupay. Agsaksakit lang arudan. Day tapay lamang iruruman ter aramiden na. Kabsat na pa'y mangarod mismo. Isupay Imbes ko mga ibaga na, asapay ko mata umimbag dang agkapsat. Saan mo tasabali ti bagbagana? Ay una yun nga ugali. Anya nga iti kayat na apagparangan iti kasting imbagana. Ay kayat na siguro ang agsaksakit dadwa. Di na iya makita. Di manong Jonas, nasingput. Mayat ti panagbiag na. Ngam iso, nga apan lang ti adda iti kaunggan na. Awan apulos ti pakakitaan ti nagbanbanugan na. Nga uray awan ti sardeng na amakitangdan. Dayta ti pangkitaan. Nga uray kasano ti panagsalukag mo no saan mutlaang analinis ti panagpuspusom. Awan mutlaang ti magunod mo. Mark, ipanda ko na sa ospital. Kunak man no kabailan yung nanang. Saan gayam anak ko? Mariknak ako mapkapsuta kon. No idi pa ilang kumaan nagpa-ospital kayo. Saan akim maro ti kasasaad nyo? Ala, di na kun ungtan anak ko. Natangsit kayon to mga min ngay nang. Di yung pampanunutan na kiti sa usawang kinararamidin nyo. Anak ko. Masakit kayo lang arunin. Dahita pala ang mangiruruminter aramidin nyo. Pasensya ka na talaga, anak ko. Ay, mabit lang nanang. Ayabak ni tatang. Kain tayo nga rod, iji ospital. Manong. Nakapsot ka pa ilang ating ko. Di mo biglaan ti bumangon. Manong Jonas. Apay ngamin anala daw ka nagpa-hospital. Apay ngamin nga inuray mo pa ilang ako maro ti kasasaad mo. Impagarup ko ngamin. No kabailak ti agpaimbag iji malay manong. Ngamsan mo't gayam. Una yan ti kastang agpaiso. Ay na, apay ngamin nga ingkaibaga. Asapay ko matagpadpada ta iti kasasaad. Kasano, no di kan umimbag. Tanusyak, milagro laeng timang paimbag kanya. Gaputa komplikadon ti sakit ko. Kasano, no maipada ka ading ko. Manong Jonas. Ang amala, di ka matanagan. Nasapa pa'y lahang ti amin para gan ka. Agpaagas ka, tapno saan ako maro ti kasasaad mo. Tulungan kay ti magastos. Manong, pakawanan na ko ba kadagiti nararamid ko? Agbabawi ako unay. Kan awanan ti rupak amay parang kuken ka. Gaputa si ka mismo nga inruruman ko timang tulong kanya. Ay na, awan anyaman na day taling ko. Basta agbaliw ka kuman. Punasem ti dakes nga apal di takaunggam. Inumam ngamin amin nga agas mo, tapno daras ka nga umimbag bakit.
Ni kadi Manong Jonas ti akin gastos iti day talakay. Uwan bakit? Gaputa kaya't na nga umimbag ka adagos. Agbababahoyak kadagiti impakpakitak kadakwa dalakay. Saan gayam arumbang aguyudak ida apababa. Gaputa isudam at lahang timang tulong kanyak. Dahita ko man ti pampanunutan bakit. Arig na nagsubli amin kan kang inararamid kan sawsawang mo. Lakay. Nagsubli amin kan katipan ang iruruman mo itipada matao. Angam nasapa pa lahat. At dapat gundaway. Agpaimbag ka kat agbalbaliw ka kuman. Awan, lakay. Di ka mangiruruman para laang itibukod mo apagimbagan. Gaputa dumtang to ti panawan, akasapulam ti tulong ti padam a tao. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa, itibiyag. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, itiingkay panang tarabay.